Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video. Ovaj put ćemo se baviti mangama koji izlaze u aprilu mesecu. Počet ćemo veoma jako, veoma oštro sa Climberom, prvi broj izlazi. Ovo su 2 u 1 izdanja, ja mislim da će biti 8 vakih. Fantastičan naslov u samom vrhu te psihološke seinen kategorije sa mešavinom sporta i također ovdje se bavi ipak pričamo o penjanju na planine prvenstveno kasnije. Fantastičan naslov koji se stvarno bavi srži čoveka i njegovog postojanja i guranje svog tela preko tih nekih granica koje smo mislili da ne postoje. Sve ovo postaje jako, jako dobro. Mislim, od početka je dobro, ali ja mislim tamo negde 3. 4. broj kad Sakamoto preuzima kormilo u svoje ruke i počinje sam da radi, ovo naslovu je nešto fantastično. Plus ovaj čovjek je u samom vrhu, ja mislim, uopšte manga crtača i umetnika. Čovjek stvarno ubija, nevjerovatno detaljno predstavlja svoje likove i ovo je jedan od njegovih najboljih radova, ako ne i najbolji rad, i jedva čekam da ovo izađe. Onda još jedan novi naslov za mene koji me baš interesuje, pročitao sam samo prvi broj da vidimo o čemu se radi i poprilično mi se svidjelo, a to je The Long Summer of August 31st. Ovdje pratimo dvoje, ovo je stvarno nekakva romansa / sci-fi i pratimo dvoje tinejdžera kojima se non stop ponavlja taj 31. august. Non stop ponavljaju taj jedan isti dan i njih dvoji su jedini ljudi koji mogu da se sete svih tih prethodnih dana. Dok se sve ostalo resetuje, oni znaju da su tu bili juče i prekjuče i pre nedelju dana i pre mjesec dana i traže nekako kako da izađu iz svega toga. Meni je bilo dosta zanimljivo glavni lik i u stvari ono što mi mislimo da može da razbije taj njihov lup je da njegovo obećanje ili njegov zadatak da pronađe svoju pravu ljubav i da izgubi nevidnost. Znam da zvuči možda ovako malo šašavo i neozbiljno, u stvari barem po tom prvom broju je bio jako zanimljiv naslov i ovo se 100% kupuje. Ovo još uvijek izlazi, ako se ne varam, ali ovaj prvi broj se 100% kupuje. Sljedeće što je meni jako bitno, a to je The Toxic Daughter Chichan. Ovo je novi one shot, koliko toliko za nas, novi one shot od Shuzo Oshimija i ako pratite moj kanal znate da jednostavno šta god taj čovjek da izbaci ja ću da kupim. Ovo je u stvari nekakav prequel za film, istog imena, tipično seinen horror, malo erotike, tih nekih tinejdžerskih zavrzlama isto. Mislim da je ovo možda malo više naslonjeno hororu, barem po ono što sam ja video, nisam teo da pročitam, pošto je samo one shot, nisam sve teo da pročitam, stvarno ću to da kupim, da stavim na svoju policu, da uživam u tome kako taj čovjek i zaslužuje. Jako zanimljiva, barem po ono što sam ja prelistao, dinamika između tih 2-3 likova koje tu ponalazimo, glavnih likova, tako da više o ovome ću imati da kažem kad to izađe i kad pročitam u nekom od maga dnevnika sigurno. Onda zatim imamo Daybreak 11 od Moto Hagio, ovo je shoujo sci-fi naslov koji je izašao negde 75. ako se ne varam. Moto Hagio je jedna od autorki koja je stvarno zaslužna za taj nekakav novi pokret i taj pečat koji je shoujo dobio tih godina, ona i mnoge druge autorke. I ja čitam dosta njenih naslova u zadnjih par mjeseci, stvarno mi se sviđaju i sviđa mi se kako ona predstavlja svoje likove. Uvek mi se sviđa to što ona uvek nešto pomeša sa tim tipičnim shoujom, da li to je sci-fi, da je neki horror, vampiri ili tako nešto slično. Stvarno, žena ima zanimljiv mozak i ovdje pratimo 10 likova koji završavaju, kadeta, bukvalno koji završavaju na nekoj svemirskom brodu, svemirskoj centrali gde treba da prožive određeni broj dana, to je kao njihov završni zadatak koji treba da pređu, a oni su iz različitih rasa, različitih delova svemira, ali saznaju kad dođu tamo da njih u stvari ima 11 i oni ne znaju ko je taj uljac koji se ušunjao među njih, tako da počinje čitava ta misterija. Ovo izdaje Dempa, ovo je trebalo da izađe, ja mislim pre godinu dana, ako ne i više, stvarno, ovo je jako mala izdavačka kuća, često guraju svoje naslove, ovo su baš onako razvukli, izgleda će da izađe ovaj mjesec, stvarno se nadam da će biti tako i da ću moći da urobim svoj primjer, želim da imam ovaj one shot u svojoj kolekciji. Onda imamo prvi broj jedne mange o kojoj sam ja pričao skoro na početku, pre godinu dana kad sam počeo se bavim YouTube-om, u svakom slučaju Gaea Tima ili Tama, zavisi kako se ovo izgovara, je naslov u pitanju, ovo dolazi od Kenta, jedno od njegovih manga ja trenutno čitam, jako dobar art, ovo je za sve ljubitelje tih kaiju, čudovišta, Godzilla i sličnih stvari. Vidimo odmah na početku da je ta devojka koja će biti naš glavni lik proživjela napad bukvalno na njeno selo, jednog ogromnog čudovišta i onda nekoliko godina tamo kad ona već onako malo sazre, ona uspeva da prožove to čudovište bukvalno
kašljući, izbačujući iz sebe nekakvu kuglicu crnu iz koje onda izlazi to čudovište i počinje da brani njih čovječanstvo čitavo od drugih čudovišta koji ih napadaju. Stvarno onako veoma zanimljiv naslov, barem tom što sam ja bio pročitao tada. Iznenadio se, dobio englesko izdanje, stvarno nisam to očekivao. Super art, ima dosta zanimljivih ludih borbi, ali ima i dosta te neke misterije i dosta priče, ja bih rekao, što ja nisam očekivao, ali meni stvari jako prijela. Vidimo da tu postoje nekakve tajne organizacije i sva ta ostale sranja. Ovo se 100% kupuje. Hoću barem da stignem dokle sam čitao prije, da pročitam još par boja posle toga i jedno čekam da ovo dobijem i da stavim na svoju kolekciju. To su nekoliko, da kažem, ti novi naslovi koji dobiju prve brojeve, neki magi kojima se ja veselim. Poprilično onako siromašan mesec, ali ima također nekih magi koji dobijaju svoj 5., 6. ili drugi broj koji bi teo da spomenem, ovdje sam ih zapisao. The Fable dobija svoj 7. omnibus, fantastična manga koja je došla kao preporuka jednog od vas, od gledatelja. Pričali smo o njoj u jednom od manga dnevnika, stvarno jako dobra manga koju još uvijek treba da kupim prvi broj. Ovo se 100% kupuje, ovo je stvarno jako dobar rad koji postaje sve bolji što duže ide, tako da stvarno je velika preporuka. The Fragrant Flower Blooms with Dignity dobija 6. broj. Mi smo nedavno za naš manga klub na Discordu imali ovo da čitamo, pročitali smo prvi 5 brojeva, mnogi od nas su pročitali dosta više od ovoga, ali ovo je onako penale što izlazi 6. broj na engleskom, a mi smo imali zadatak da pročitamo prvi 5. Fantastična manga, odlična romansa, najbolje ocenjena manga trenutno u našem klubu. Jedva čekam prestao sam da čitam digitalno, jer sam pročitao par brojeva posle ovoga, hoću polako da uhvatim ova fizička izdanja i da počnem to da kupujem, da podržim tog autora, zato što je stvarno jako dobar naslov. Onda imamo My Girlfriend Child, 7. broj, ovo isto ja koliko toliko redovno čitam, redovno kupujem, ali je bio dobar podsjetnik i na neki drugi naslov koji ću ovdje spomenuti, da jednostavno treba da nastavim da kupujem te brojeve, zato što ja nekad, kao i svi mi, fokusiram se možda malo više na nove mange i da kupujem ovdje u fizičkom izdanju i da zaboravim na ono što sam u stvari čitao, tako da 100% moram da nastavim da kupujem. Ovo je stvarno jedan dobar, realan pogled na tinejdžersku trudnoću. Meni je stvarno fino zgrabio, jako dobar, prijatan, topao art isto, fina preporuka svima, ne samo devojkama, nego ja mislim stvarno svima. Onda imamo The Steel of Celestial Shadows, o ovom smo isto pričali u nekom manga dnevnika, skroz zanimljiv rad o samuraju koji jednostavno ima, da kažemo, neku kletvu i ne može da koristi ništa što je napravljeno od metala ili čelika, odbija se od njega, ne može da koristi katanu. Upoznaje devojku koja u neku ruku sve to menja i pokazujemo da to u stvari možda nije kletva, nego je neka super moć ili neki plus koji može da iskoristi svoju korist. Zanimljivo da se pojavljuju isto neki super fantastični elementi ovome što nisam očekivao. Skroz, ja sam pročitao prva 2-3 broja jako dobro, tako da ovo isto treba da nastavim da kupujem. Onda imamo drugi boj od Vagabond Definitive Editiona. Ja ću malo sačekati da se spusti cena možda, da padne negdje ispod 40 evra ili dođe do nekih 40 evra, onda ću uzeti, pošto prvi broj je bio, ne znam, ja sam kupio za 33 ili tako nešto. U svakom slučaju ovo se kupuje 100%, nema šta se razmišlja, jednostavno izgleda fantastično, hoću da čitam ovu priču zato što znam da je dobra, ali ova izdanja su prelepa. Onda imamo Ubel Blatt, dobija isto Deluxe Edition drugi broj, ovo je manga koji sam isto nedavno kupio, malo iznenađujuće da su ovo baš izabrali da dobija taj tretman koji dobija, ali skroz meni je ovo više neko sećanje i nostalgija kad sam čitao ovo malo mlađi, kad sam bio dosta edgy, krvav, nasilan naslov, koji ja mislim da ima svoje kvalitete, ali onda polako kako ide, malo postaje sve klimavi i kraj baš nije možda i najbolje određen, kao i nijedan taj deo, zadnja trećina recimo te mangi, ali svakako nešto što me vodi me malo u detinjstvo i nastavit ću da kupujem 100%. I imamo drugi broj od Ashitana Joe. Ovo je bio veliki posljednik da treba da kupim prvi broj, zato što ga nisam uzeo kad je izašao, skoro sam zaboravio na to, tako da ovo su isto, ja mislim, malo veći format, tvoje korice, ako se ne varam, isto malo skuplja manga, ali dolazi sa velikim brojem stranica, većim formatom, kao što sam rekao, boljim papirom, tako da ovo se sigurno moram kupiti barem prvi broj. I to je to, nakon ništa posebno, ništa ludački, ali sljedeći mjesec sve se popremaju neki veliki hitovi, tako da dobro da imamo jedan mjesec nakon da predahnemo i uživamo u nekim manjem broju magi. Hvala vam svima i vidimo se u sljedećem videu.